Kini kedai kedur kabla safrang hak social media kabla kena badai ki sipai IDF jang Israel ki bayang hasanda jika medyap jang Uyaya Sinwar uno yang berat badu berbasir hitam jang ki Hamas. Wat ladak ni kedur kabla safrang bun kenta bal ki dandru ki lat patai ke bor ki bala ong baudi Sinwar ni nak liang ke Israel haduk mata kampat trek wan pentikna kadau kelong bala bun sin ke Israel kala ong bau Sinwar ulayap nei uyai mi bat uyai embiang. Kumta mata ka kentiru nak liang juga Israel kada ap mana penting kenapa mana tes mana cek ya niki baniat niki skor niki kemat ane banle ya ka DNA test tak adu penting kena bau desisha uyaya Sinwar. Kembala ong bau bala bun sin ke Israel kala amat tap ya uyaya Sinwar bat gitung ki poru bakara pemana bala bat set yap dan penyap ya henrei uyai mi biang bat lesin nak daw kali tibet jo ban re ban riam niki bun teli kir kom kidur kemat. Pat mentah ke kentir wat ada lalap ya ka mat ke jongu ka bola tia wa ko ki ye ke bola cha terbom ke Israel rai na ke Israel kadang tengkan ban pentikna ban kam ba Sinwar urayap shisha Uyaya Sinwar udai no ilang bahedu jengki Hamas bat dei ma ubra plan danau sedong na kemta ke jeng hiatma jengki Hamas ya ke Israel ke belajar ka nyuterik urisau juga senam arajar arfulai. Hakan ni kekap imat ke jenyap yung Sinwar kelak bandai ke belajar shisha nama ke jengkan yung Netanyahu Prime Minister juga Israel ki pau kidak kishin bakalong komta.